Dagi spangot kira pat ba kentup iki kena skol ke St. Paul's Higher Secondary School nongpo rengkat ki bahayang bahasam. Kle lumlang ban penan buram kado ekamet basa jong babu William Singli uno hikai belarem ke St. Paul's Higher Secondary School. Ubla longru uno ngelam ke senjuk kur Singli bat uwe ni kira orang ba belano senyang hak imlang salang hak distrik Riboy. Ubabu William Singli uno hikai belai jing syakri ban penpriang ya ke jing nang jing start na kebentagi ken apulia. Kibala long breu menta ula ai kejing syakri kabal kenjo arpun rusnem bad ubal dairu bencong tak no ho benai jembang kasnem arjar arpusau ndai namar kejing ban kejing sitom kabala ne la kamslem ula klat no nang perthai ha ka sitrik uyayong arjar arpusau u babu William Singli nando kejing long kena ula em ha ka jinglong kaba kayeng ju kalong kebuduna kayok kakot bad kejing long shida ju udah terang ru ikejing nang jing start. Ndai nomor kejing dok, uhap bandit tray belah yang beriau bat ban up masih. Bat da kejing tray shitom ba kejing kersan jungi missionary. Ulala ban pendep pat kejing pulia hadok ke kerdan BA. Komta na pedang kisawut sipara ulalong ubakam start, bat da kejing long ke batik beriau tip belai. Ulalong ru beriau ba kloy panerap, ya ki bahayang bahasem, bat kiwe-kiwe, kam tam ki baduk ki barang li. Hadian ulalong kumuno hikai kat ba udang pulih ha ke seminary. Ndai namar kejing ban kejing shitom ha kemet, uli eno ya kejing pulih seminary, bat ban pendapat ya kejing pulih ya ke degree ha ke St. Anthony's College, Shillong. Uli syong kurem bat ikong Angeline lingdok nonglat bat yo arngut ki kon cenderang bat arngut ki kon kentai. Ndai hau nai weng ke senam syajar kendai spa kendai pun riau i kurem jong u babu William. Ira klat no. Bat nanduk kena kesnem, ula penhek pensan, bat penang penstart elaki kon rengkat kejing syakri belai ha kebalang Katolik, nang tai kakam senjuk kur, ia melang saalang, bat leng baki kini ulala ban lum ban lang ya ke kur sengkeli, tak rado kesengi kado jong u. Ha kalai terik uyayong arajar arpusau, lala ban pendap kejing lian niam kabak kado ya ke met jong ni urang ba, ubala syakri kumuno hikai, unong ngelam ha kakur bat kajaj ha kabalawan ban penon buram nadu UMLA kenongpo uba Meral Bonds iem UMLA ko umsning u Dr. Celestine lingdo nalor kiwe-kiwe kiro pau kumat ka distrik Riboy bat keyboard menyat school ka St. Paul's Higher Secondary School nongpo kabalang Katolik sau nong karai bat kiwe-kiwe katoy kumban na kabentai juki badeng ayang yang ne bahagia deh kesini, nado benin kesini, lo badom mulatap, ya kayeng kesem jupi, ya kekur korok kawai, PI laino sedin, jalan jong kikun, ibran samut, jalan jong kipara persa, bagi jalan jong kimen kipara, bagi kesenong ketau, bagi kabalang hukum jo. Bat harinya dia gelok kejor. Ba William, kapan kan mau pi suap pimit dalam dalam mau tandai. Kita don kecing angnut sibun ba. Nado mengilat hong presiden ya pi jong kari boy pelun, jong kari boy distrik. Kita don jing tubuh sibun menpendap. Dari kim semlala suban pendap. Ayat skam. Bagi nong peteng hati jupi, kin sependap, ya kajing temu, komba filasim ya sastik kebengiyo, nak kajing pulen juga temri boy kajungi, bila ai ni hadut repuwe hajar, de ngin berdin ya ka, bakal long hadut kan lo, de kajing elam kajungpi, te kasni, iban pau kajing solem kapakrau, baru kari boy pulen agak kerting kurs singkli. Laban, agi jing men toy
Jamaica